Ajeng sakantian government ko na namgepa leadership ko siyok na ajeng election ko ong'atangaha. Ajeng dalo government ko na matjaw de namgepa leader rangko ajeng siyok na matjaw de area na aro state na baka gemanirang ong'atangaha. Aro je development rangko ajeng matnas kacem ya development rangko ajeng matrongja. Unigaman election of badia party na aro badia party ni candidate na ajeng vote rangko onin na main ajeng nang tuwe chanchi ajeng vote rangko onin. Meghalaya dalo mailapa uposta ong'atangaha yago masina darang ba zaman sakcha ani anga bebir a. Meghalaya ni tentang constituency rangni, tentang region rangni, MLA rang, gecham leadership, ex MLA rang, future MLA rang, dalo badia party nakpinga, badia party join ka enga. Badia patio kadonginga dahil simang sakan sinubia salan sila simang sumbat na ko puraingin National People's Party ni meeting mo badia ba kapandol ni party ni MLA naktay jok ang kabago na simang salan siya na matinga Garo Hills sa nungja di ba Khasi Hills aro Jenti Hills so ba baka manderang taalo National People's Party sukmatan NPP o nakpinga. Medalo Adokri area o Calcutta constituency o that big pa meeting ko tsaka organize ka so. Ya meeting o Congress Party ni North Garo Hills District Gambak ni Padot Secretary, member na Resubel para constituency ni Congress block ni President, Secretary aro member na Mijalo NPPO na paha. Nagitentang constituency rango baka leader na National People's Party na pingaha. May ni ka man? May na bakbata manderangan masinga. Yari Meghalaya election o NPP chechong mokkin NPP sorkari ko ragpalaygin NPP an maximum majority MLA rangko matgen ane nagkesa daalo dentang dol ni MLA rang MDC rang ex MLA rang ex MDC rang daalo partiyo nakpinga may na sakan siyan ruling baksa naska sorkari baksa kam naska development ko naska namgani ko naska unigaman namgepa aro blakgepa party baksa ko mong jawde yarang ko jawa ane ma sin baka manderangan dalo NPP patio ng pingaha kanigepa daalo Meghalaya state o yari ang pabalsi mo nga ni isepo major opposition party Congress party unigaman NPP Congress ko dakrek na nangako de hay da black pa opposition ok na badungatsam hindi ba mayong Kongreso dahil simang sakan sinubiya bak kaniyong minsan pala ni Congress President ng Kanizakmano Dr. Mukul Zenit Sangma araw dentang Congress ni kacham dal kaparang bak kani ka emang TMC yun nakcho uni oto de Congress Party araw opposition na main bulgriya uni ka man oppositionan
dong jaude oppositionan blak jaude sawa NPP ko dakrken aneba manderang da lo chatsina abatsinga aro iyan ong bibia Maina da alo Congress party ni okate TMC ko pokotjo TMC ba apsan kubongi dungang ode namkhal gensam ande ba da alo ko TMC oni ba bait tabasak emelera da auba okatai jo aro katibang bak nga member ang TMC ni emelera member ang NPP ora pa dangtang party rang chiri angjo Uni otode opposition de na men bergringa. Ia dakpa komjor ko pa opposition nang na ba party nang na vote ka ide oto dongja ani manderang ba chanchina banjinging jo. Uni gaman sa political scenario na men dengtangi ka. Rangsakona area ni manderang ba da alo yarang ko chanchina nangkin. 제 라마랑 코리 양바 벌시 골그럭 우니 오토데 하자그니 탐 벌시오니 하자그니 직제 벌시오나 야 벌시 치봉아 소리 야 벌시랑오 조토 라마랑 코 다리야치 야 벌시 치봉아오 우나 바텐 장봉아 바텐 야 NPP government 라마랑 코야 벌시 봉아니 기세포 제가 다리오 라마도 자 안돼봐 Baka area lang mo nga ya develop ni scheme lang mo nga sukat na matcha. Tentang opos lang niya sir. Di ba yan main reason na ramay? Dalo chief minister biya ba gatam mantiko pon ka emang public baksa gorpo grake may scheme ko na nga nang ja ya ko agan grit na chief minister ba chol ko matcha. Daknas ko ba Directe, ketam manti ko de, actually, chief minister ba, yarang ko de, kontek ka na magjawa. Uni ka man MLA ni kamu ay de. MLA yarang ko nilok na nga. MLA sa chief minister ko grongi bang, ya ang ni area dakpa ketam mo suspension bridge ko na nga. Ya ang ni ketemu dalo jal jivan mission ni kam dong acem onca pipe ni koleksi namjainga na onca niat pakbo ya tentang ramarangko tharina nangacem na onca PWD na kanakpo MLA yarangko chief minister na sukat na nga hindi ba riyan pa bulsi mo nga ni kisepo angay kung darang ko pa matang na kanjengin eh kakit ko na kanina riyan pa bulsi mo nga ni kisepo Rangsakona area ni MLA de angona de chamsabari patungja ang opposition chamsabari patja ang opposition ok na patunga di ba public because siyok chok ba public siyok wa ode bini responsibility ba opposition ok ba ruling ok ba government could approach ka na ng ba di ba chamsaba angona de patja uni oto de mai Uni oto de biya public na mamang taba biya kasani dongja. Public na mamang taba biya kam kani skani dongja binigitsuko. Public ni duk rangko nkoba yara ko tengtangat na skani giskan dongja. Anga direct akan kin. Yara ko biya daknas ka ode ang na jana pa ode anga dakkin. Nasimani candidate NPP ni candidate biya angona ri memang ya main ramako tura garo bada ramako ikun athario po anga bada ude MLA ukja undi ka mananga ba bak timan ka naman ja haida ambano MLA ka ko daga bak timan ka cancer ande ba ya tura tu damal grade tu garo bada ramade yede gambak na yede namin kam chatta undi ka man angni area sa nokja Garo Hills aro chni southwest Garo Hills Aro West Garo Hills ni ya region na, ya area na, gemak kamlang na, ya tura damalgri ramadan na main kam. Bini demand kani asin saya kamok cok. Yara sani responsibility cem. Yara MLA ni responsibility udah cemba. Ande ba na main duk ni kata. Biya sang sabah ang nari baca.
Gano pada tu Rangsakona ramana ba? Nasimang ni candidate, antini candidate. Aku request ka personally. Yaba MLA di kamsem. Uno ba biari bayang nakan jok. Sir, angkat di demand kat nade keraja. Mana angari angkat election amjaha. Angkat MLA do ukja. Di ba angapa public leader. Angapa public di duk ko angapa deke ni dong nama ja. Uni ka man na ama nang ode. Ya sini garo pada Rangsakona kuban arama kuban niat papo. Biar di man ka aro talo bini kam ka niat sel. Ya rama kuban mak jok. Yasa leadership di kam. Unika man da alo yan esmani rangko aro esmani suspension bridge ko. Magkamsi namgepa leadership ko na esmang siyo ka mudi. Namgepa MLA ko na esmang siyo ka mudi. Mat gen pingrang. Yarang mo tangat na mat gen. Hindi ba yan esmang ni kupongani yo pangsak gen.